Assalamu alaikum sağlı seyirciler, haberler vakti geldi. Bugünün esas hadiselerine hakkında bizim muhbirlerimiz tarif eten bugün programmada. Rusiyada yasak etilgan Meclis reisining muavinine hukm chiqarildi. Ilmiy Umerov Rusiya Federatsiyasining territorial butunligini bozmaga chaqiruvlarda qabatlandi. Koktebel qasabasi ekologiya felakatini o'g'ramoq to'lqisida buning sababi nega bog'liq? Молодежный qasabasining sakinlari Ukraina davrida hokimiyat tarafidan eshitgan va'dalarning davomi ne oldu? Rusiyada yasak etilgan Meclis reisining muavinine hukm chiqarildi. Ilmiy Umerov Rusiya Federatsiyasining territorial butunligini bozmaga chaqiruvlarda qabatlandi. Tafsilotlar ila Nevbet Kelifhamizda. Уйди отсюда! Милет! Пошел! Ilmiy Umerovga hukm chiqarilgan so'ng achuvli insonlar bizim televizion taqvimimizning operatorina hujum etdilar ve kameraga zarar keltirildi. Hujumchilar arasida Ilmiy Umerovning o'g'li Suleyman. Hukm chiqarildi. 2 yil serbest rejim koloniyasida bulunmoq. Ilmiy Umerov Rusiya Federatsiyasining territorial butunligini bozuluviga to'g'ritilgan harakatlar ve xalq o'yinda chaqiruvlar seslanuvida qabatlandi. Kechgan mahkama to'plashuvida prokuratura Umerovga 3,5 yil shartli serbestlikni tayin etmekni so'radi. Итог 2 года поселения, колонии поселений и 2 года запрета общественной деятельности и выступления в СМИ. Конечно же, это решение мы будем обжаловать в Верховном суде Республики Крым. Ни одного довода защиты не было учтено. Все, что мы говорили, все, что мы выступали на 19 заседании, оно никоим образом не учитывалось судом, и по итогу мы имеем то, что имеем. Hatırlatamız, Mart ayının 16'sında Ilmiy Umerov ATR telekanalının efirinde Kırım'ni kuch ile Ukraynaga qaytmoq chaqiruvinin chiqishda bulundu. Mayıs 12 günü Kırım'da onu yakaladılar. Ona karşı jinoiy ish açıldı. Apellyatsiya baqıluvinaja Ilmiy Umerov evde bulundu. Его не отправят в колонию поселения, как это оглашено было сегодня в приговоре. И мы, так сказать, считаем, что международное давление и позиция международного сообщества может сыграть решающую роль с тем, чтобы эту ситуацию изменить. Bundan gayrı mahkeme Ilmiy Umerovga xalq o'yinda faoliyat göstermekni yasak etdi. Umerovning adliyachisi Mark Feygan aytganina ko'ra, mahkamachi Kuleshov davlat qabatlayıcı talab etganine ko'ra qattiq hukm chiqardi. Koktebel qasabasi ekologiya felakatini o'g'ramoq to'lqisida yerli sakinlarning so'zlariga ko'ra, deniz, cherkev, suvlar aqizilgan chuqurga chevrilayapti. Yerli kommunal xizmat xodimlari va Rusiya tabiat nazorati arasida olgan da'vo sababidan yerli sakinlar o'z chuqurlaridan kirli suvlarni aqizmaga yer topmaylar. Sultan Estakayeva bu masalani o'rganmaga tirishdi. Koktebel pляжлары sağlık için xavfli. Aqqan sular mına boyli o'zanlarga toplanıp o'z yo'lini denizga kechib qo'shilalar. Pislik açık aydın ko'rinadi. Merkezi kanalizatsiya yerine kurort qasabada qazilgan chuqurlar. Bir haftadan beri kommunal xizmat xodimlari ve Rusiya tabiat nazorati arasındaki da'vo sebebinden cherkev ve qilimtilar chiqarilmay. Bu masalada qancha vaqt davom etajagi belli değil. А жителям предложено в этот период, сейчас пока идут эти споры, предложено заказывать машины из города Феодосии и Орджоникидзе. Там специальный расчет сделали под Коктебель. Он немного больше, но у нас такая ситуация сейчас безвыходная. Больше ничего на данный момент мы сделать не можем. Da bir hafta evvel asenizatör maşinası için 800 ruble töleniydi. Endi bu hizmetin fiyatı 2000 rubleni teşkil etti. İnsanların ekseriyeti para tölemeyip bu meseleni çözmeye tırışa. Bu sebepten hatta kasabada yekeni olgan mektepnin mağazını boyli kirli su bastı. Çirkin kokular endi sokaklarda duyula. Ну, это невыносимо. Ситуация невыносимая. Потом столько понастроили отелей, там гостиниц, Коктебель расширяется. Это все идет в море. И это ужас. Bu mesele tek yerli sakinlerini değil de rahatlanmağa kelgenlerini de rahatsızlay. Koktebel kasabasının temel koyucusu Yunga'nın nesilleri Alexander Razanov и Nadezhda Lvova mında yıl keleler ve bu meselenin çoktan tanışlar. Kaydeteler ki deniz dizenteriya şorbasına çevriliyor yata. İnsanlar hasta olması için tehlike var. Много
детей получают кожные заболевания от того, что дети купаются в море, куда сбрасывают неочищенные стоки. И это все, конечно, отрицательно влияет и на имидж Коктебеля. И просто люди боятся иногда купаться. Коктебельде меркези канализация құрылмасының планлары чоқтан музакире етіле. Оның құрылжылығы тап 2002 сенесі башланды. Амма бүгінгі күнге де екөнленгені жоқ. Шымдылық есе сакинлер чаре тапып қылымтылардан құртарылалар. Я решил проблему, поставив мини-очистные сооружения для себя. Я этому очень рад, что это вовремя сделал. Но большинства их нет. Постоянно кто-то начинает делать очистные сооружения, но до сих пор ничего не сделано. Қырым Русенен бірлешкен сон Коктебельде канализацион ағлар құрылжылығы федераль мақсадлы программаға кірді. Ой акимиеті білдіргеніне көре құрылжылық ішлері 2019 сенесі башланacak. Султания Истакаева, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Молодежная қасабасының сакинлері Украин девірінде акимиет тарafından пек чоқ ваделер ешіттілер. Бұна бақмадан 25 ел девамында ешбір шей япылмады. Тек шымды ватандашларымызның аяты денішы башлады. Федераль мақсадлы программа бойынша қасабада бала бақча 7,5 километр ұзынлықта газ yolu құрыла ве араба yollarının тамир ишлері назарға алына. Эрафта Devlet Milletler Ara Комитетінің комиссиясы бұл объектлерге yol ала. Вот так мы пользуемся баллонным газом уже 7 лет, на протяжении 7 лет мучаемся, очень дорого. Баллонный газ стоит 1200 рублей. Каждые 2 месяца постоянно заправляем. Сусана Аблязизова ученчи группа сахаты ве уч баланы өзі өстіре. Вақытынша құрылған евчікте яшай. Газ олмағаны себебінден чоқ зұрлықлар пейда олады деп шикаят еті. Одын көмірпалы электрик қызынувде уджузде гіл. Башқа қасаба сакинлері кібі тезден газ пейда олачағына пек қувана. Меркези газ yolunun kuruculuğu sentyabrının ortasında başlandı. Kısa vakit içinde endi 1 kilometrden ziyade borular töşeldi. İş konveyer şeklinde kete. Yük maşinaları kum ketireler, işçiler ise onu boşatalar. Traktorlar bu vakitte tranşeyalar kazalar. Yılın sonuna kadar obyekt tapşırılacak. Mavi yakarlık ise yerli sakinlerinin evlerine gelecek kışkacı gelip girecek. Проводится у нас укладка полиэтиленовой трубы, подсыпка песком. Работы у нас идут по графику. Общая протяжительность составляет 7,5 километра. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Zaur Smirnov federal maqsadlı programma obyektlerini sık-sık ziyaret etti. Sakinler ise reisini korup, toplanğan meseleler haqda haber ettiler. Memurlar vade ettiler ki, infrastruktura basamak-basamaktan inkişaf etilecek. Gaz ağlarının kurulması bu tek işinin başı. Devlet Milletler Ara Komitetinin komissiyası da 260 bala için kurulayatkan bala bakçasını ziyaret etti. Mında 44 insan ve 4 teknika nuskası çalışa. Kurucular endi birinci katını korup ikincisine geçtiler. После второго этажа мы приступим к кровельным работам, будем делать крышу и отделочные работы по первому и второму этажу. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Zaur Smirnov obyekti musbet dinamikаны kaydetti. Grafik boyunca artta kaluvga bakmadan kuruculuk sürati tezleşip başladı. Сегодня мы увидим уже на объекте достаточное количество людей, отставание сокращено, ну и вот общались с подрядчиком, думаю, что будем выходить уже на установленные графики, на установленные нормы. Сдача объекта в эксплуатацию предусмотрена в следующем году. Поэтому вот я думаю, что только через эти 2 мероприятия уже поселок будет преображаться, получит детский сад, получит газоснабжение. Ну и, конечно, есть ряд других моментов, будем их планово решать. Балабақчаның açılığı bir sıra problemlerini çöze bilecek. Kemer sakinler için bu işe çıkmak imkanıdır, başkaları için iş yerleri. En yakın balabaqçası birkaç kilometr mesafede yerleşi. Anda barmak kıyın, hem de nöbetler uzun. Очень хорошо было бы, если бы открылся этот сад рядом с нами. Было бы намного проще, намного легче, потому что в каждой семье по 3 детей у нас в поселке, и в основном дети не определены. Çok sağ olunuz, что начали строить садик. Мы очень благодарны всем. Devlet Milletler Ara Komiteti yardımının su, gaz ve elektrik ağlarının evge geçirilmesine masraf etilgen paralarının yarısını kaytarılacak. Buna bütçetten maliye ayrıla. Gражданlarga municipal rayon memuriyetine ve Kırım şehir okruguna ariza yazmak lazım. Teşkürüvden son Devlet Milletler Ara Komitetine vesikalar yollanılacak. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet için. Ярымада Русия эркянына кірген сон Қырымда инсанларының ақ ұқықлары бозула мы, жоқ мы? Бұл суал Ақмежит Москва шәрлері арасында видеокупюр шекелінде кечірілген матбуат конференциясында музыкере етілді. Тәфсилатлар Елена Риман Тарсинова.
Бу маруза бір тарафлы малюматларға эсаслана. Георгий Мурадов бунда эман. О кайт этти ки весекада Кырымда алынган малюматлар кулланылмады. Бу себептен марузаны объектив деп саймах мумкин дегил. Президент огунде Кырым темсилчесинин фикрине көре, асылында ак укуклар Украинада бозула. Якын вакытта Украина кимиети иле кабул этилген тасилахта канун кичик миллетлерахта канунга каршы чыга. Чунки яны канун тамыр халыкларга ана тилерине огренмеге яссах эте. Весьма характерно и символично то, что в момент появления доклада на Украине украинскими националистическими властями принят новый закон об образовании, который подтверждает недопустимую абсолютно дискриминацию русскоязычного населения Украины. А я напомню, что русские являются государствообразующей нацией на Украине. Это следует и из Украинской Конституции. В статье 10 Украинской Конституции, в частности, говорится о защите русского языка, о его свободном развитии. И все эти принципы нарушены этим украинским законом. Более канун кабул этилүүгө Костереге Кырым 2014 башка жолну сечсе, тамам бу алга ограйжагы белли. Шындыки вакытта биз ана тилинде тасил алмага акымыз бар. Хатырлатамыз, Кырымда кабул этилген уч девлет тилиакта канун уч буюк миллетке ана тилинде билген алмага ве конушмага имкан берем. Георгий Мурадов Кырымда инсанларнын кырсызлануы бойле тефсир этти. Как это власти республики осуществляют внесудебные казни. Теперь названа фамилия человека, это Решат Аметов, который был убит реально в криминальной разборке. Решат Аметов выступал с критикой действий Меджлиса. Он не был каким-то известным крупным активистом, но тем не менее его позиция против Меджлиса вполне могла оказаться серьезным раздражителем. Поэтому говорить о версии, что это сделали крымские власти, это откровеннейшая клевета. Георгий Мурадов теккат нетижелераны беклемеге ве ашакып янлыш юкенлер чыкармамага чагырды. Нариман Тарсинова, Эрвин Эмиралиев, Милет үчүн. Кырым бюджетінің келері аман-аман 40 миллиард рублеге етті. Ярымадада бюджеті сентябрынан біріне олған, алда кечкен сенге баққанда 1,5 кереге артты. Бу вакытта Кырым Жумхурият Малия Назырлыгынын матбуат хизмети хабар атты. Жумхурият бюджетине 8 ай девамында 32 миллиард рубле кошулды. Беледие бюджетлеринде есе 8 миллиард рубле тушты. Бу вакыт девамында Кырым федераль бюджеттен 50 миллиард рубле калеминде дотация, субвенция ве башка трансфертлер элде этти. Ағымдаки сененің бірінші ярысында Русия әлелерінің масрафлары кредитлер себебінден арты. Бұнен бірге әлінің келері динамикасы мен фейқала. Бу вакытта Русияде ичтимаи иктисади вазиятынын мониторингде сөз жүрсетіле. Ағымдаки сененің бірінші ярысында Русия әлелерінің малларға ве қызметлерге масрафлары 76% же арттылар. Кечкен сене есе бу көстергіч 74% тешкіл еткен адам. Топланған пара пайы 10,5%дан 8%ға қадар эксілді. Меркези бақта қайт еттілерге 2017 сененің бірінші ярысы девамында әліге борчқа берілген параларының көлемі 3%ға арты. Кырым сакинлері кредитлерінен не қадар сық құланғаны ақта бізім телевизион тақымыз сұраштырды. Да, постоянно пользуемся. Проценты не пугают? Пугают. 25, 27, даже 20%. Страшно. Хорошо зарабатывать, кредиты не нужны. Ну, я пользовалась, я вернула. Ну, проценты там большие, действительно. Неудобно? Нет, вообще неудобно. Еще будете брать? Нет, нет. Тут мне сейчас нужен кредит, но вот ищу просто банк, где нормальные ставки, где гарантии есть. Удобно кредиты? Да, удобно, хорошо, нормально и быстро. Фуртуна себебінден ос ишыны тоқтатқан Керич паром кечіті жума күніне қадар чалышмайжақ. Бүгін әнді Керич боғазының екі тарафында 2000-ге яқын енгіл машина ве 100-ден зеде автобус топланды. Бұл вақытта кечітінің морская дирекция операторының матбуат хызметі хабар етті.
Ақмешіт шәрінің мерkezінде Hyundai арабасынан айдавжысы люк түбінде тамир ішлер иле оғрашқан екі инсанға келіп орды. Шатларының сөзлеріне көре айдавжы бұл вақыт телефонда лаф етеді. Оның үшін ішчілерге диққат айырмады. О адамларны басқан сон сес шамата эшітіп машинаны артқа қайтарды веда бір кере оларының үстінден кечті. ГИБДД хадимлерінің малуматына көре айдавжы Карла Маркса соқағындан кеткен вақыт ясақ екен yol işaretine bakmadan он tarafqa burulmağa kadar aldı. Bu yolda ise herkes tek bir tarafqa ketedi. Bugün Kırımçaklarının muzeyine Kırım Cumhuriyet Milletlerara Münasebetler ve sürgün etilgen grajdanlar işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Zaur Smirnov ziyaret etti. Bu muzeyde Kırımçaklarının bütün tarihi, medeniyetini ve hayatı takdim etilgen. Mında cenkten evvel Kırım yaşayışı, dehşetli Holokost tahta hatıra ve bu küçük Kırım halkının zemanevi yaşayışı ömür etti. Крымчаки – это кладезь истории, культуры, коренной народ Крыма. Один из древнейших народов Крыма, и наша обязанность сегодня, конечно, сохранить все, что накоплено. Вот мы сегодня в музее, и я поражен вот тем величием, тем великолепием, которое здесь собрано. И, конечно, это все сделали люди, которым нужно помогать. Обещал нам дать на телевидении время соцветия культур, где бы мы могли рассказать о своем народе, о своей культуре, о своей кухне, представить наш народ на телевидении. А также обещал нам дать, в этом году мы уже выиграли грант на работу по документам с этнографическим музеем Петербурга, и обещали на следующий год опять же поддержать поддержку в виде гранта. Devlet Milletlerara Komitetinin reisi Zaur Smirnov Kırım halklarının epoсы milli medeni muhtariyetlerini ziyaret etmege planlaştıra. O emin ki böyle ziyaretler kerek ve muntazam surette geçirilecek. Çünkü onların yardımının çeşit meselelerini çözmege imkan peyda ola. Kırım Cumhuriyetinde milletler ekstremizm ve terrorizm ideologiyası darqatılığına karşılar. Bugün bu mevzuda togerek masa geçirildi. Teşkilatçılar, halklar, dostluk evi ve malivi iktisadi kolej oldular. Olarga milletler ara münasebetler ve sürgün etilgen grajdanlar işleri boyunca Devlet Komiteti kol tuttu. Hocalar, cemiyet teşkilatlarının vekilleri ve studentler terrorizmge karşı ideologiya ile bağlı esas mevzularını müzakere ettiler. Bugünkü günde dikkat ziyadece manevi ahlaki terbiyege ayrılan. Mutaxassisların fikirlerine göre Kırımlı yaşlarga da böyle negatif vakalarından aşılama yani прививка yapılmadı. Я думаю, это очень важная тема, так как нынешняя молодежь должна быть осведомлена о проблемах, связанных с их родиной, с политикой и в общем состоянием мира. Sınır ve gümrük hizmetlerinin xadimleri yarım yıllık neticelerini çıkardılar. Yılının başından beri Kırım ve Ukrayna sınırından yerleşken kırış noktalarından 12.000 insan ve 1.500'den ziyade nakliye geçti. Bundan gari xadimler 30 kilo narkotik, onlarca silah ve 30'ga yakın saklı yedek taptılar. Ukraynadan kelgen grajdanlarını gümrük hizmetinin tecrübeli ve bilgili xadimler karşılaylar zemanevi texnika aletlerinin ve hizmette bulungan köpekler yardımının teşkireler. Ақмешітте күчлі ел себебінден сынған ері пытақлар бірден 4 арабаға зарар кетірді. Бұл қаза Сергеева-Ценского соғағында юз берді. Нәтижеде 3 шетел машина, яғни Toyota, Ford ve Volkswagen ve 1 юк ташыған газель зарар көрділер. Пытақлар әмде электрик телелерге зарар кетірділер. Санеде 27 метрге же ел әскені себебінден ярмадада Фуртунатин белеві илян етілді. Bugün Kırım adlı teleradyo şirket 3 yılını qayd etdi. Bu vaqt devamında telekanal iş keyfiyatını yükseltti. Tarix, medeniyet ve sanat salarında çeşit türlü leyhalarını amelge geçirildi. Böylelikle Kırım sakinlerinin milletlerara münasebetlerini ve birligini qavileştirdi. Bu mühim күннен xadimlerine Kırım Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov xayrladı. Millet telekanalı da xayrlavlarga qoşula ve zinadaşlarına buyuk muvaffaqiyatlar tiley. Время здесь идет быстро, потому что оно проходит ярко, оно проходит с замечательными людьми. Каждый день появляется что-нибудь новое. Очень хочется, чтобы все это было реализовано, чтобы мы все успели, чтобы мы все смогли, чтобы на все хватило сил. Böylelikle yanımız sonuna yetti. Evlerinizde daima iyi haberler kelsin. Efirde görüşkence sağlıkla kalınız.